با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با افتخار جشن نوروز بین المللی در پایتخت کشور سومین مسابقه بین المللی گشتین ملی گشتینگیری برای دریافت جام پایتخت 2022 راه اندازی گردید. در مسابقه مذکور در برابر پهلوانان معروف کشور ورزشکاران بیش از 30 دولت دنیا اشتراک نمودند. نیمه روز مراسم افتتاحی چهاربینی مذکور با اشتراک نمایندگان شهرداری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون ملی گشتینگیری و دیگر مهمانان دایر گردید. ضمن سخنرانی مسئولین از رشد به میلان تاجیکستان در همه ساحه‌های خواجگی خلق به خصوص در ساحه ورزش یادآور شده برگزاری چنین مسابقه‌های سطحی بین‌المللی را در داخل کشور از توجه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ورزش و تربیت جسمانی مانعداد کردند. قید گردید که گشتین ملی تاجیکی یکی از ورزش‌های معمول در میان مردم تاجیک محسوب می‌شود که تاریخ آن را به پیدایش ملت تاجیک ربط می‌دهند. در این ردیف با مهمان فخری مسابقه جایزه‌دار بازی المپیک توکیو، قهرمان جهان و دارنده چندین مدال مسابقه‌های بین‌المللی از نماد جودو سعید مولایی از جانب رهبران فدراسیون ملی گشتینگیری لباس مخصوصی ورزشی گشتین ملی پوشانیده شد. سلام میکنم خدمت شما و تمام مردم عزیز خوب پارسی زبان تاجیکستان و از همینجا نوروز را به شما و تمام مردم عزیز تبریک میگویم و اینکه خیلی خرسند هستم که برای یکمین بار در تاجیکستان حضور پیدا کردم و این مردم زیبا و خونگرم را میبینم. برای اولین بار خیلی خرسند شدم و تشکر میکنم از تمام مسئولین بزرگواری که این مسابقات بین المللی کشتی ملی را در این روز نوروز زیبا برگزار میکنن. تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه لبخانشان خندان و تنشان جسمشان سالم باشد و سالی پر از برکت و رحمت رو داشته باشند. همچنین با چند نفر داور و مربی تاجیک سرتیفیکات‌های اساسیاسیون بین‌المللی کورش تقدیم کرده شد. واقعا هم فضای نوروزگاه کشور با اشتراک مخلصان زیاد که بیش از 15,000 را تشکیل میداد ادامه گردیده آزمایش‌های پهلوانان جالب و دیدنی صورت گرفتند. پیش از رقابت‌های مرحله 16 گانه‌های مردان میدانداری به عنوان به پایان رسید. در وزن 52 کیلوگرم نماینده تایلند نوئل گراندیاند برنده مدال طلا گردید. جای دوم را ورزشکار بانوی تاجیک فضیلت گلبویوا به دست آورد. گشتینگیر دیگر کشور شاهد قلندر و سزاوار جای سوم گردید. مدال دیگر برنجی نصیب نماینده ازبکستان شد. البته یگانه هدف من گرفتن مقام اول در این مسابقه بود. توانستم این مدال را برای کشورم تایلند صاحب شوم. خیلی خوب بود. تاجیکستان را دوست می‌دارم. برای همه چیز اظهار سپاس می‌نمایم. با راهبریت و سرپرستان نیز تشکر می‌گویم. حتما باز به تاجیکستان برای اشتراک در مسابقه‌های نوبتی خواهم آمد. مراتب اول بود که به تاجیکستان آمدم. اینجا خیلی زیباست. مردمش را دوست داشتم و طبیعت نازنینش را همچنین. خیلی دوستتان می‌دارم و خیلی خرسندم که اینجا هستم. در وزن تا 70 کیلوگرم اداشوا روزاخان از جمهوری ازبکستان سزاوار مقام اول شد. او در رقابت فینالی بر نماینده تایلند چن گیاچونگ دست بالا گردید. نشانهای برنجی را صدر بیرمن از ایران و نگوهن تهین از ویتنام به دست آوردند. مدال طلای وزن تا 78 کیلوگرم نیز به کشور ازبکستان می رود. با نماینده همسایه کشور پاکیزه کمال‌الدین و کسی برابر شده نتوانست. او در دور نهایی بر زهرا بغیری از ایران دست بالا شد. مدال های برنجی نصیب عبدالله دیارова و انوهین گردیدند. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه مذکور میان بانوان مکافات‌های پولی از 1000 تا 3000 دلار آمریکایی تقدیم کرده شد. برای مردم باشد از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 5 شاهجایزه اتومبیل سبکرو و تحفه‌های پولی اختصاص داده شد. با وخوری نیروهای وزن 60 کیلوگرم دو ورزشکار تاجیک مسلم بک کریموف و صوفیف مهرزاد را خط گرفتند. در رقابت نیروهای مسلم بک کریموف دست بالا شده صاحب شاهجایزه گردید. نشانهای برنجی را مرادزاده خیراندیش و حاتم امرسان به دست آوردند. در وزن 70 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینов صاحب نشان طلا و شاهجایزه شد. او در رقابت فینالی بر مقابل مولو رجب خلیفه وارد میدان گردیده در نهایت به پیروزی رسید.
дар ҳамин вазн зинаҳои сеюмро Абубакр Шеров ва Муҳаммад Раҳим Сарахонов ба даст оварданд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ зиёда аз 21 давлати рӯи ҷаҳон иштирок карданд. ман тавонистам бо 4 ҳарифи худ худозмоӣ намуда ва ҳарифи финалӣ ман аз давлати Россия буд, онро тавонистам мағлуб намоям ва сазовори шоҳҷоиза гардам ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон намудам ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. ин боиси хурсандӣ мебошад. ба вохӯри ниҳои вазни 80 килограмм варзишгари тоҷик Шодмон Ризоев ва намояндаи Ӯзбекистон Умар Бозоровро хат гирифтанд. дар ин сабқат ба зуру бозуи Шодмон Ризоев ҳарифаш тоб наовард ва дучори бохт гардид. барои Шодмон Ризоев ин аввалин шоҳҷоизаи мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт маҳсуб мешавад. медалҳои биринҷиро Раҳматуллобек Фарҳодов ва Муҳаммад Абдуҷалилов ҳарду аз Тоҷикистон ба даст оварданд. миннатдории худамро ба раиси шаҳр мерасонам ки чунин мусобиқаҳои калону бошукӯҳ барои мо ташкил мекунанд ва ҳаракату меҳнати худамро зиёд карда дар мусобиқаҳои гран-приявӣ, гран-сламӣ иштирок кардан мехоҳам ва ҳамчунин мисли ин рӯз парчами азиз худамро мехоҳам дар сатҳи баланди байналмилалӣ бардорам. паҳлавони маъруфи тоҷик Комроншоҳ Стопирён ба вохӯрии вазни 90 килограмм баромад. ҳарифи ӯ дар ин рақобати асосӣ барои дарёфти шоҳҷоиза намояндаи Ӯзбекистон Эркин Казоков буд. дар ин нерӯсанҷӣ варзишгари мо бартарин нишон дода сазовори мақоми аввал гашт. паҳлавони дигари кишвар Ҷоҳонгир Маҷидов барандаи медали биринҷӣ гардид. ҳамчунин дар ин вазн Пупанашвили Георгий аз Гурҷистон медали биринҷӣ ба даст овард. ман сараввал бояд миннатдории худро ба тамоми мухлисони варзиши тоҷик, ба ҳаводорони гӯштини миллӣ ба онҳо мерасонам ва ман бояд қайд кунам ки тӯли чандин бор ман дар ин мусобиқаҳо ширкат варзидам ва соҳиби шоҳҷоиза гаштам ва ман миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин як ҷашни наврӯзӣ барои варзишгарон ташкил карданд ки мо метавонем қуввозмоӣ карда бо давлатҳои меҳмонҳо қуввозмоӣ карда шаъну шарафи давлати худро баланд бардорем. ниҳоятан рақобатҳои варзишгарони сангин вазн бар иловаи 90 килограмм сурат гирифтанд. дар дидори ниҳои ин вазн паҳлавони маъруфи тоҷик Темур Раҳимов бо намояндаи Ӯзбекистон Шералӣ Ҷураев қуввозмоӣ кард. мутаассифона дар ин рақобат Темур Раҳимов дучори бохт гардид ва бо медали нуқра сарфароз гашт. дар зинаҳои сеюм Антон Брашич аз Россия ва Фарзин Ҳусейнов қарор гирифтанд. ба ишғолкунандагони зинаҳои дуюму сеюм низ аз ҷониби Кумитаи тадорукот тӯҳфаҳои пулӣ супорида шуд. финалдаги рақибам таниқли полвон. баъди ҳунарнамоии хубам дар чемпионати Осиёи ба кураш бо ҳарифи сарсахт Темур Раҳимов дар финали гӯштини миллӣ ба ҳам омадам. тавонистам мисли қаҳрамонии Осиё ғолибиятро моли худ бинамоям. албатта мехоҳам ҳамаро ба фарорасии Наврӯзи аҷам табрику муборакбод бинамоям. ба ташкилкунандагони ин мусобиқаи хуб ташаккури зиёд. yuqori cho'qqisiga erishdim, bundan ancha xursandman. Hammalaringizga rahmat kattagon. ҳамчунин дар анҷом аз рӯи шумораи медалҳо мақоми аввалро мунтахаби Тоҷикистон ба даст овард. дар зинаи дуюм тими Ӯзбекистон қарор гирифт. мақоми сеюмро бошад мунтахаби Эрон соҳиб гардид. ҳамин тариқ мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 дар сатҳи баланди ташкилӣ ба охир расид. аз нигоҳи мутахассисони соҳа мусобиқаи имсола аз баргузорияш то таъсиси шоҳҷоизаҳо нисбат ба мусобиқаҳои пешин фарқияти бештар дошт.